bladen eus ket zo, Uchal. Jean Jarré dans den Uchal bar vu. Uchal a blijadur evel just Chozet ebet rak e eskenan yo da zistaga an draz evit nan brezon e gergen eget di bob un dravel ar voal chlas ar c'hoari gant goulc'hen a gwenchlan. Tuli synkkä ikävällinen päivä, pakko lähteä pois, eteenpäin kulkea vaan. Vai gweltas memes merze var bladen se, in tam siouler an ton you gaviket? Non ket gwal sur, ez eus ur meskaj a traoù reut, a traoù sioulor, kuire, ez eus traoù skrivet drechtol e finek a zo sioulor. Bel ihala a gie nous on tchepet tra larte. Ja? Ja, kuire ez eus ur meskaj. Bez eus traoù krin vel 1940, traoù gisse. Gweltas bet serius un tam, eg a boi pegait deus ar strolat brama. Oh, en ur stummañ, seiz boa, ma trese, me an avezan ar finis a ben pemzek boa bremañ. Les onom a gevret a ben amzermañ. Se tu peus bet tro a hel ar blave chousset davon da gana, da c'hoari ba broioal, broio estral. Ja, Pen noz fi Georges peus kaset un tam deus o pro baler rioal bar bet. Deus un tamm blaz ar vro. Oh, ya me jonge, ya, dizolet e bet Breiz. Enfin, Breiz oa an avezet mat ur ped abet nous on tchet, mais Europa, blam de ce qu'on a hen vel stivel a tout, triant lié. Mais bon, dizolet e bet pepenos emañ un tamm de sonerez Breiz, quoi, broioal, e kenver son ket gant ar bombard, bin viou gisa, zo bet dizolet gant tud. A gariez eo emichans. A gariez evel just, a gariez. A kaveriet, chans on eus kaveria gant yezou bional, evel kembrek, frizek evro friz a tout an traouse, hag ez eus ez kemou mat gise gant an tud ze. Er om gelout penos e magret ar skenouel du ze. Ya, gwelaran. Peseurt speret zo gar strolat gweltas. Hag ar strolat evel war ar bladen un tamm speret dirol, quoi. Gweltas a deux. Bar strolat eve e kanet e c'hoari gitar e skrivit kan a wenou. A per a blij d'or bar vu ese, da la fin. A skrivan kan a wenou a zo a bouez kenan vidoun me, beza e unan ep un tolpad a dud tro bar dro, seti pez a blij din me, beza war al leuren zo dreist, quoi. A me a ro kal leuren zo un tamm diez a wechou. A Varler? A Varler. Me beza war al leuren zo dreist. Hag a ev ar bladen Uchal, neus e peus skrivet ur berni kan a wenou e brezonek, ar gerioù zo brao, a skeudennoù zo brao tre, ya, me peso, vek e komprenet tout da so men ar fin. Normale? Ya, matresen normale, rede prederia war ar skeudennoù matrese rak ez eus, ya, nek idez, bel arrede bedin me, dija an draze, kenver drechtol evit 1940, rak 1940 zo eskelan da gompren, me jonge, an ket, me e kenver ar skeudennoù, rede zonjal, mais un tamm deus ma brodin media bars. Bon, neuze ne ket estout da zisplegandre. Me gwella ze ben ar fin? Ken kouzet Yo, ar kompren tout? ne ket grevus, rak pezagon ie zo an impression an eus, an traoù brao, zo roet gise, ma fel dan dut klask un tamm petra zo a drañ, o redet dezo purch, a la kato fri bar geriaou, bel bar bleu. Da skouer bar niezel ouz an eol. Peseurt petai an eol, Victor, bar gant aouen se. Matrese eol ar vue, rede beza troet kentor war an tumad, war an traoù skler, eget beza war zonjou du. Bez ne gedez a tao, rede klask a striva beza war an tumad. Setu petra beza troet war an eol. Trom davel an eol, neuze. Trom.
moluet. Ivelur macho chalupat, ewa on abel Chris, glal vat galet. Ati, martelut is yoang, pesketuras miskenvar. Si tu madawanre, da drocha, da doma, war da bruchet gwen. Hanova, liawat naonet. Kirju brazo trei, warer hulendre biljet. Maini, ibel bigi bian, stoket, vel bilibin, kriston dit rue. Sang matabonit stam, som stag madus arster. Rosa Bopenos. Et mis événement ma vacances au bras autostad, à triug un blasso juste, et va vacances au pet kenta, à ronchpei kenta qui m'avait l'art. C'est du brama du stud d'Emindrou et 1904 à Trégon, du cogel de Stalbenar Bob, en Neiluden.